along diwa kangcheliro payo Krista may salam yizra album de along diwa ku sopore iba pekya kangcheliro bako baptipa tsram by you hianye achingeta pekya kya kyona chandanyare 2025 make ba kangcheliro ba hiba na kangla Christian ka telro album baptinungle baptizo the Greek nalile immerse deep and cleanse thamba kyangba ko masacheba hatsa baptipa ba yure koi ba baptipa cha kila thangba khanglang khanda khadwane khanglang za kungbere ta anlana baptikang akanglia yong hipa au azu anamasa ninglana baptipa cha hipa ita machangka ba amuwa ngure baptipa da cha I Krista yu hehosa na khechoba lile anyula baptipa da cha Krista khechoko po mayur pete amulum pete publicly declaration hatsare asangula baptipa cha na I abadumba Jesu Krista yo kuki kangkopo universal limila Christian kuki kangkopo sopopa lile adego baptipa romro thoro ara samjeta kicho de baptipa ataza na kila chamba apiola cherangko kila na choroba na kangcheli roba thakopo hipa attractory hipa it's a symbolic act isana tsapre chene atakatuna azar lungla cho toku khanla azar zature atsroi isa akangla mi abudma Jesu Krista cha nimung asangula kangchel roba isanungure hiba Old Testament la shunamet yo sura isana Bible la Elisha ko Zarephath la Elijah pekya la ko Elisha yo kung la hipa nitar asa pada thyoshide kangchel roba isanungure New Testament la hipa chomila ta sura 9 yo down la Luke tenela kangchel roba ngunu Jairus sula ta Luke kela kangchel roba linu Lazarus John Terekela kangchel roba isanu ngunu matoda mathimageba tenela Jesus saba nimu amasara a tun Jerusalem kangli roba isanu ngure tabita keba river city tokula Peter na tangina thana kangchel roba isanu ngure IT kas hipaitsa Paul na river city makela council roba isanu ngure ko Jesus Krista Isasa John Mark Luke Matthew apom na council roba isan yuzi saba isanu ngure na akangla hipa council roba tase tsapne kang nayo afa nanase na makyamuruba nanankini yuchiba nalasiking na muruba apom Kristasa nekena tapuni babum Kristani na tapon ko naching mamula apom apudumba lamchongla nan inhi paita khechona api lamchongla murukang nimongkatu na senye kanglinu lile Jesus Krista tu ma taisa apom Old Testament la Mosa pekyal Israel hiba amo kiti kude akutiba Corinthian tere katu anya sinda kicho de Israel apom anlana baptiba isano ngure isa akangla ningla yang libunu inda au atsu anama saini lana kila sangna kila na cherokang hataza kangchel roba ataza lilem azego ipanyumuko pekya abuduma Jesu Krista hiba sabat
New Testament Sabbath hipa Sunday la anyanya moto Matthew Makebo Kela Mark Theotoro Johan Matoda Makela Luke Makebo Majela Abio mona pom kuyulang shangchoba lila kwa buduma Jesu Krista kungla abio asamita monguchoba api kangcheli ropa tantar artung Christian artung kuyula tu ariyo yuti yopure ariyo adetizala asabayo Christian artung lile Christianity ta ara he Jesus Christa mono Mary Magdalene na po aro kungla shangsi na abuduma Jesu mongucho ta abuduma Jesu na kangcheli ropa nimong la aro khadu khana khadu chaunguna nimong jere tashi are kyang api kangcheli rokhobo nishesoba isana ngure hipa nimong neyo yutitsa adetashi kungyung la lira kungla tu yuzira o kangchel ropa Krista cha yuzira apom alam tinulile aning tang hipa Easter Sunday makang kangchel ropa yo mopenye nimong mungkang ami mele akuti ba Corinthian ther manga ara thanyamba khatu thanyamba nil redya mala menu hatna malala paete nitasa akansa melinu chena tu infection coronavirus infection sarba kila aza makam bacteria virus tunlile nyena taba nipungna isa afriza thanyamber ta kangchel ro bayo zila nimong khoti sa pum abduma kristela kangchel ro na kanyang na api ningla yang lila bi shirnu moronomo azego aning ta Easter Sunday mung ba ma taisa pum kangchel ro bayo alimila na mayatinu alimila na nanase lamno nanki chopa lampa mahamlo keching apum raseba Christian kangna kangchel ro ba yo akangla amuvala hipa ginuninta isra apamte sechirem achangasa mishacho make mangala tsramba chamu isra pom kangsobo lete machanga bayo mamila thoshin gile ade kangcheli ro bayo hipa mopenye isa apom no mure hadri isa anala shudala kangcheli ro bayo sangre akan ginuninta alung divaku Bekeke Chandra Ayu Chiritan Bana Mua Chang. Amen.